Mwagiru mwana wako repestwo akoyo akateithio ni thirikari. Onoko nyine mwe tondu ndae nabatana mwana na thirikari nuguteithia teithagia. Yes, gacaru. Atwaro children's home. Mwana nateithio ni thirikari. Koguo ena ngoro yaku ndwendete mwana kioria ni kurepu arepire. Are you raping you? Yes, are you kuohwo? You are rapist. You are rapist. Yes. Ngiuma hau njari ndiramukora njetereire hau nja. Nie ngagire kumwira acatinie akarega. Ngamwira acatinie akarega. Riu ri gwakinyire atia hindi yo. Nie ndirekora gwake cifu. Arakorepu. You rape he. You rape he. Yes. Ndiwe kathia. I rape. Ndiwe kathia. Wewe ni rapist. Ngereria unyuaga njobi iriku. Nge ndigothia jama. Ino niyo jamba. Okay, ino niyo jamba. Ikira thiki he. Sorry. Yes. Madam tu ongotora mato yoy. Niyo je yaka niko jiguaga. We kile mato. We. Ndiki oyo. We. Atere, mati uwena tanyina. We, taikara thi. Ni tareke akwera ni ndongehira yu. We. Ni ndongehira yu. Haya, we. Can you guys down? No, we. Can you have ukana some manners? Kabaita gioka. Ndoka kugira ki? Horera ro. Waigwa. Ndori atirima. Oyo. Ndio rata oyo. Siana. Inero kurehe buita kuniki. Wewe. Aje oyo. Niona mwana ke ndai nagiona hani. Oyo ndari. Ndire. Niki oyo. Yes sir. Nitwarikirie wega. Nengukoro wabici the next like an hour. All right. Ndukie muci wakwa naku gwagitwikire ta wabici ingi ndokagiro kiroko, but that's our work. Thank you. Waigo. Yes, madam. We niwe urahe itura riri riako stress. Na nduri madam twaria ma. Angikorwo hindi ciothe jaigwa waigwa hau. Kai guria tiri madam chief, kai nikisiri ko ingiigwete yakwa. We kire towe uri yite mburi. Ndine kuigiriro madam. Ni mburia ni ndonete ta mburi itu. Ni mburia mutumia cie wina taito exactly madam. Na ndirathaka nawe waigwa. Masikia? Na usinidharau kwa kuniona mimi mwanamke. Ni sawa. Heshimu kirauni. Yes. Masikia? The other time urahura muthuri ura wetagwo kanywa baki. He ucio muthurie. Watu wakina munyaka. Niguo uri uraria. Niguo muthi ngucamonete tondu kuri muiritu uri na igu. Nui tukara mutumia nae madam chief twaria ma. Tukiaragia mai ucio ta muiritu. Let me tell you. That trend is less than 18 years. Less than? Listen. Dakinyeti miaka 18. Muiritu But the moment I realize that she is pregnant and it is yours. Ndira kurete mundu athiakira butuku ena kibande tumukimia kiko 18. Sio ni setup nataka kunifanya hapa hivi. Nikenda munyitithie. We. Munyitithie. Nitangigithikira go chief. Na tikutharau kirauni giaku. Na ndenda ukwira atiriri. Ni ndienda mundu roga kuhana ta arahe uhoro. Ndikigweta hau ndi mukigu. Ndiona mundu igotini na begoro thetetere. Ndiona igotini na begoro thetetere madam chief. Ndithiga timukigu. Ni ugwetetera. Ni sawa. No ni ndira no ule waragia. Ewe. Yo jori atire madam. Nyuaga ki? Nyuaga paki? Ai ndinyuaga ni. Bwana cifu. Na baleti gwakwa gutikaru. Siukae chini. Pita huku uketi. Msonge.
Nipe nafasi jana. Utakia mwili ya bogo. Nitiretire mwanake. Karibuni sana. Asante. Nitiretire mwanake. Na nikyo ndira gutumanire. Thank you nego take initiative ya kuripoti horo. Moidetu, how are you? I'm fine. Ati form K? Day form 2. Te form 2. Ate form 3. Can you keep quiet? Te form 2 na form 3. We na miaka igana? 16. Mundu ya kilabu yake. Tikirabu yake. Oyo. Oyo kona klabu. Oyo na kilabu ya Karomaido. Kai Karomaido gikiao. Varale wangesi. Kai wangesi ari okieti oyo. Ni tutago wairimu. Tiwitago wairimu. Ati akonguo go atokua. Ati Maito. To wairimu. Oyo etagwo ati. Etagwo wairimu. Varale kuli mundu uyu witagwo Varale. No. Ni mwari wa nyina uria mukuru. Na kayo athia kilabu kayo athia kilabu. Ai twakisema na kilabu Madam Chief. We niwe mundu uyu. Niwe mwene nda yaku. Ai we. Ongea wewe, ongea. Ai ugotuko kwa chief. Mwacemanirie ku. Ariama. Twacemanirie tauni. Atiko. Tauni. Handu hahana atia hetagwo atia. Karomaido na house shopping center. Do Ariama do anirire. We na wewe tenda ujire atiriri. Unaweza kutana mtu ushindwe si yeye. Sikiza madam. Dikiraria. Eni ni kibande kiandikitwo Varale wangesi eni ID. Na kwanza anyonirie ID ogwo na athirie kinya kirabu gitagwo Karomaido uyu. Athirie kirabu gitagwo ore kutesemania Karomaido. No tusemania na kirabu. Ni wakihenio but thini wa watho ri gutire maheni kana gutire ki. No juri atiriri. Athanda raini ici ni atiriri. We mwana ni wa miaka ndetagwo Varale etagwo wairimu. We ubatithitie atia? Christine wairimu. Etagwo Christine wairimu. Ai hapana. But riu angikorwo na ni muri na Varale cio ri. Runa kira tumama ke Madam Chief ri. Basire arete nguku na itumbi. Jori atiriri. Jori atiriri. Niwe ri mukoragwo muri mundu uyu ni ndaguruka nie. We na we njira Ndikiri atiriri uhoro wanyu bwana Cifu. Ni kwega. How are you? Yes, atiriri ndikiri atiriri. Kai, twambia kwaira gukiura. Kenya kibu kiria wetwarirwo ni kwanjia kugira kiria njohona kuria ngiambatagia riu andu kihorere pole ni mukunja kira nyumba ni mukunja kira gutiri mundu uragurarire aca no muthuri wako ni arahutirio kuguru nduka turabatara mbeca thibitari ni kana nguma na cio kuguru kwiho ni riri uria mundu oka hua haya riu wagitukora gatagati kondo oke thongai ni ndiguthia ino ni ojamba okay ino ni ojamba ikara thikihi sorry Yes. Madam Chief ongotora matoyo we. Ni oje yaka yuko jiguaga. We kio we to. We sire. We ndikio yo. We. Atirere mati uona ta nyina. We tekera thi. Ni tareke ngwira ni ndongeire ihu waigwa. We. Ni ndongeire ihu. Haya. We kani ukae yo. No. We. Kani ukana bitane. Kabaita ngioka. Ndoka kugira ki? Ehe, hore roro. Waigwa. Ndori atirema. Urata oyo. Inero kurehe vita kuniki. Wewe. Ayo oyo. Niona mwana ke ndai nagiona hani. Oyo ndari. Ndire. Niki oyo. Ndwari nigutira makana ndwari. Mwajigirira niki? Abokire. Reke nyinuke, reke gacoka ni. Angikwa muire tu oyo. Reke thie. Angikwa muire tu oyo ne ara ku identify. How stupid can you be? Kongikoro ri mukigu kibanda kiriku ati we uma na mundu na ni muthiaga nake andu ramumenya nguri atiri Madam Chief mundu engiuka kuni kibandi gake akwire kibandi giakwa ndamuria atiri I asked her yes ngimuria reke mwana arie ri atuika mwana tha icio guo reke mwana wakwa mwana wa mundu ni wa state ndareke ngwire mwana uyo na watu gucira mwana wakwa nake mundu akite twacemani na gikirabu asikura na klabu siku wewe
uga twacemanirie nake hau nja ya kĩrabu kĩa Wangeci rĩrĩa atigĩte thimũ ũtukũ ũrĩa yatũraga na message cia M-Pesa cia wĩra. Niĩ ngĩkinya hau nja akĩanjia kũnjĩta Wangeci, niĩ ngĩrega kwĩhũgũra tondũ nĩndĩtinye Wangeci ndigĩtĩka rĩtwa rĩtarĩ rĩakwa cifu kũrĩa wĩra wa ma. Niĩ agĩũka akĩnyita guoko kimire ni tigana nani ndikoi nini ngoi gukuitura no ndikoi uguo urari horo wa ndaimono eno ari ndiraimo ajira riu urakengana ni kinani tuyini ndamira ni tiga gukunja ngoi ri ni tutuyine uguo ngimwira tinie ngimwira ni njitagwo wairimu no anga tuhanaine na wange kibande kia Wangeci wari nakio mwana na ndarutia kibande kia Wangeci ndotirikia details yakio na nigukwira kariri ni ngimwira tinie ngimwira ni njitagwo wairimu no anga tuhana to ni twirago ntuhanine no ni ndionaka ngimwira no anga tuhana ta tutware haha haihu nguria tiri madam ni ndiratwarira Wangeci ndiratwarira kiria thimu ngiuma ndirakora anjetereire hau nja tondu na ndinaingira kirabu ndingina hau mekagira nguo ni ndiramunengera thimu cifu ngiuma hau nja ri ndiramukora anjetereire hau nja ni ngagire kumwira acatinie akarega ngamwira acatinie akarega riu ri gwakinyire atia hindi yo ni ndirekora gwake cifu arakorefu you rape he yes ndio wikathia I rape kiwikathia wewe ni rape ngereria unyuaga njobi iriku omogore uyu yani umweterie njohi tu anyuaga regiura uyu akinya musira sigana regiura ni ndo regiura ni njobi reko bya tuma thukumu uyu ni anyuaga regiura unyuaga regiura kegi mambo kwa ni asio eno we sifo ngoja madam chief ngereria listen from both sides no listen from both sides okay na no listen from both sides ya thini tondu arero utegeteka at the boy child no la vinyerio don't listen my side ona boy child angi ciana ici no nginya mumenye atiriri jori atiriri madam chief kuma gutaheka taheke kioro biutaheke kuma menya madam chief mwana kibeti aliko ucio agitaheka ena leo jori atiriri madam chief na wajita mundu mugima ni sawa jori atiriri kuma menya ena dai thaisi ni bingo report kuma menya damu rep ni nikiri tuma goto treat rogo tamenya ni ndara thaini chief nekora thini tondu ariri ziwezi ko mbere jori atiriri huyu mtoto huyu msichana huyu timuri mbele yando kaende na vinyatia wanyita atindui kaende na vinyatia mbele yando tondu oneka ona tokutai na hija nonsense mbele ya watu ugakuwa mwana wagakora gwaku conoka gutiri mundu utagikuona okuwe nginya cibukire na hinya tathi woe cibu tuoneka andu ngia cibu ni mandu masema kugirira ati kujigirira ati mara ndirwa ati ni ruga ndireire mburi maranga ni kayaro ni njika kila kitu thini itura riri ni mugeni wa state no kuja kijana no we no I have to be listened to no kinyamo ngethikiriria lazima mnisikize ngoja ofisa ngoja kidogo wewe ofisa na tiko madam chief sikiza hapana mikono it is very unfair it is very unfair Wangeshi it is very unfair it is very unfair na mwikaga mukimenya gatirire no mugakua ewe ne otagakua riuri I'm very sorry musiari niguo na nikio rigwa tuki advocate maundu kinyona macukuru-ini ciana ikoro igithoma maundu maya ma sex education nigetha mwana akakoragwo akimenya ugwati uria uriho na ona also some self defense kwa nini ungepiga duru si alipewa pombe akakunywa akaleva saa ile akileva ndio sasa alienda aligirwo wendo na igwa aligirwo koringo nditoko aligirwo akorigire na gudikana ndiranyita guo aligirwo go na kioya na gikati so ukoro riri ndi atiriri we ni wandikire statement
akirire oguo nginya tha iria arambirie gutahika oguo na ngitahika ona na ihu ndari undu andiki ona ni mwenye ndaje tondu angikorwo ni intimidatirwo ri no remo ni kuga so that is not a problem kwoguo you kwoguo ena ngoro yaku ndwendete mwana kä å ni kå arĩpire are you raping you yes are you kwoguo you are rapist yes niko we ni victim rapist ni o rapist ni wakio thĩinĩ oya akoragwo arĩ victim rĩu gwĩkwo atĩ aruta ihu rĩrĩ immediately ngai gwĩkwo atĩ rĩrĩ rapist cifu atiriri uthiaga atia ona mwana ucio ri ndeo ri ena right ya gutura mwana nigikeno gakwa kandi kutigekeno nigikeno kia mwana ucio guciarwo ena right ya gutura riu ri oru ni akona mundu wa kumwira ati nyina ri wa kuripu kana ki acha okay riu ri icio ri muiritu ni arabatara counseling ni thikuritwo muire wewe tikwenda ndeto icio muiritu ni arabatara counseling etiguo mama yake riu ningi ataro ateithio psychologically ena thina tekira kuhana ati ihu ni ria kuripwo ona tiga ihu peke yake ri ni njui ena thina muno psychologically ni mumaku kwendo kia hinya utikindu kiruta endo wa hinya eno muthuri wakwa tukienda na njenda kia hinya kai no aragire ciana ndiaregire riu ndio hingo yo ri hingo ni undu wa maitu na kiri ni twiragwo atiriri hika tondu gwitu ni ndirikana gwatwarwo tuburi tuigana ona na ng'ombe niki akurehere gacaru riu bwana horo kuri hagia atia ko abotige na ndecio kuri kociara kugia kana riu ri mwana ucio ri ni arabatara psychological kiria na ukumutwara PGH omutwara PGH ri ni kuri thibitari ku general ne kale kamaru wangu kuhara ka kumurifa ku nigetha athi eco counseling eco ta counseling maita ta matano uguo nigetha kimundu giki nikiririhaga kana tondu iyo tondu ni age na ni ndamurifa ri iyo ari heago free riu ri thirikari uri ndatwara cero thirikari hari ndu muhitagia cero ri irandehera ki ni aragura nabi na ki tiga toguo gacaruke ngwarerie thirikari hari ndu hitagia mwana ndendaga mundurume uyu ndendaga mwana mwagiru mwana wa kurepestwo akoyo akateithio ni thirikari onoko nyine mwe tondu ndae na fatana mwana na thirikari ni guteithia yes gacaru atwaro children's home mwana neteithio ni thirikari tauga atiriri ndeto ici thirikari ti gutwara maundu mugakigamia moco mugatwara straight tauga atiriri oyo mwana kenda muona nja atandehete madam chief kengwire please atiriri matua macio muratua ri it is not 100% in the interest ya muiritu tuuga ati ona riu ona oragwo riu uyu aragwo riu tondu riri tutimuragira mwana no agaturute ihu riri tutire mutaithia ati gwika ati uraria ati ni kwani ndari tondu wa riri akoti uguo mumenye wa mungi mute wewe na bata na ihu riri we na mutiteithia na ndurauga uria mwana eguciarwo na ekurerwo ndabada uga ati no counseling mwana ciarwo akongithio counseling ahore mwana wateithika nake tuthie ndikwenda horo wa we hii ni ofisi yangu. Can you leave the victim with me? Victim na mwana yoko ndenda moire tu aikare ha. Yo ndio viki. Aikare ha. Aikare ha inyuthi ambai mume. Tukume kwa tugutwa. Sawa. Kiki mundu ndiko gate. How are you? I know you enjoy do feel wega. I can imagine what you are going through. But the best thing ne utiweko therapy, counseling, weko counseling 5 sessions. At the end of the 5 sessions, uketwaje nawe. Etigo? Sawa. No ginya ndereige. No ginya jikare nare. We wana weko counseling ri matwe maku ri ona kondo wagiro ni gwitwe matwe you are still a minor na tondo still ale ndirona ale makurigiceirie I'm still ndirona mari in a position go ku advise wega ri first of all
wambe wiko counseling kwanza wambe we understand no gerie kunyita piu na nigetha nimeguteithia gwiciria wega sawa ena shukuru no ndeciaga cukuru ngĩthiĩ counseling cukuru nĩ ũbataire gwĩtĩkĩrio thirikari ũbataire gwĩtĩkĩrio thirikari ona korwo kũrĩ na cukuru hau hakuhĩ yanyu ya day you can still go there sawa no andũ matikwĩrwo matikwĩrwo na kono marĩ menya rĩ na nĩkĩo ndĩrakwĩrwo thi counseling nigetha psychologically rĩ ugerie kugĩa na empowerment sawa haya hau ha youth thank you sawa sawa maundu maya some cases also could you machine still I don't know